Kone jango mi do hebi do ande. Kari mandi fi uri sali. No ma pini la nini mi anda sibuka lady woni kanka kakam. Mi anda hakkilande fono boni ko mi jettitirta dum do. E o mo woni wolde kadi fi mu 2 ans men lannino parce que mi nawni do hammi dikki o ara lo ndar lan simi dikki donc mi neddo si wala jikke men nabita mi yetno ke on to tippu kan do ta ko fi on hande mi wata mo noddirde ko o dogalan ko no ma pini lan do jibi taw andude ko no andere do. Comment pour faire moi je vais arranger ça. Ah bon? Prometti la. Je prometti ma chérie. Mi ai hammenida. Ah walla yanni. Comment pour faire mi da ma yude da woni rene trista ra ko sa wada ni lan don vraiment are lu taka wada na. Wallira non don ko mi wakkilo to ni. Mi wakkilo to. Ah Karim ai non ka. Ai come vola ma con ciao da. Aspetta bene se canto un po' prendo qua. Mi dai na chama. Afani. Min la yidu ma kala man timan kam tawata so ngato mi wona ta don na so. Saba ko ni janga e parti ki lan do hande. Ah mi artu. Saba. Ayo etike mo. Etike kanino. Kari mo wala ni maka. Kono andaro e mabbe. Ndare alli. Ay no ko mina tama ko fi makko. Nene makko hande hebi 3 jours no nawni wali hay ndaro e golbe o wada. Ndo no mo jakari goddo ko watta wota o yo kipu fi mo. Mimi do yale mi ndaro yabe. Okay, wa njoni no ka tigir mi yaay. Wa merci nan. Walla nga yandi ko le jango fi yalla nan. Ko mari berne am. Ko fa mai se alla ja. Ay non ko mi alan tamata. Karim. Anda mi yetno ma de baldo fu mi sella. Me non ka hospital. Be ti kala ko mi reju. Jon non bayan tigir dande on no woni be. Je peux pas garder l'enfant là. Je voudrais vraiment avorter quoi. Boni be makko. Dawai la landare ko bobo Karim. Me jiti seda. Ida wawi lan no wiide. Avortay bobo an mi. Avorta ɓiɗɗo am min ɗandi si Allah hokkitay lam ɓiɗɗo ko non andi ko anduɗa ko c'est ce qui m'a obligé c'est ce qui vraiment sinon je suis prête à garder ton enfant. Ah ok min mi wawata habbagol Fatim mo mara koyɗe no jooɗi e puusu minna ko mi habboto ha nde o heɓi ɓiɗɗo miɗa andi siko hande heɓata duuɓi jeɗi siko duuɓi 10 o duuɓi 20 miɗo wawi joɗade mi habbom si tawi woni ɗa hiɗimi wolna dans un mois on célèbre notre mariage si tawi tun hiɗa hiɗilan dewgal sunna e farilla o wolna Karim koko mi yangi ɓawma fof ɗa wawi lallanditade ha joni si min miɗo yiɗuma min mi wawata joɗagol happo debbo mo mara hay koyɗe jonna ko satti ɗo wullutude biro an waɗe mariage on ɗan wonno e t'inquiète pas kalmi ko kalɗa warlandoɗa min kadi ka luptuɗoje sincèrement hay ko ɗum ma piniɗam bébé par ce que to nami créene probléme. T'inquiète pas bye bye. Merci. Mariage on mi e nini célébremo dans un mois lor goɗɗum goto mama ɗum wata joɗago mi abbo debbo mo ala koyɗe ça c'est hors de question. Fatim
Allah Akbar. Kala tua jalla la sai dawali do. Macam la. Hai Fi. Alhamdulillah. Ada domin kata fena. Nanti guai hanki uni arah liga. Terima miwawan makan nutu di telepon. Ada ikut sabu dundong kwa mundi. Miwalan tama kono uni ratu nafi ada unti wediti. Mbari ngangui. Ibrahim. Mire bi ko ngaldi ni. Ibrahim no wadi lan ko bisikano. Ibrahim. Mire ko bisikano. Gore man wadi lan ko mimija. Si goddo selli on dogidi. Si on tinawni kal jindide. Ha lekki hebo. Ma ha no wontiri wo. Ay aduna ko gurndange maybe. Gore ma hande woni jonte tati 3 semaines. Gore ma hewtal o ndar la similiti. Mi anda ko mi wadi gore ma si tay ko nawnare nden tunni. Ulle min kadi na mi wadi dum hore ko moyde yani ma piu gitto wala. Ibrahim dan dum wadan tala. Fatim. Wataulu. Kwa. Wataulu. Tafisu safisi ya ofisi naila. Min si Allah jabi mi heɓay solution no gasa mi ronkata mbaringa. Sa yilando ko sabu mbaringa mi yejjita pasam. Min kadi accu mi ndara si liwkun an kun hewtay no gasa mi ronkata mbaringa. Si Allah ida munyi ɓurtu muññagol. A faami mi yewtay mbaringa no gasa mi ronkatamo o faamaylam hara ko faayere ko saytani gokkuni naati hakkunde mum min mi yewta mi fi Allah tafisu fi Allah tippi mbernde ma ndey nani kankadi mo yiɗuma mi si saytani naati hakkunde yimɓe yiɗodirɓe andata ko ɗum naati Allah taw harayna dille woni hakkunde moɗon fi miɗo yi komi sikkano gore ma no waɗi lan ko mi miija si goɗɗo selli on dogidi si on tinawni kadi jindide ha lekki heɓo ma ha no wontiri wo ay aduna ko gurndange mayɓe gore ma hande woni jonte tati 3 semaines gore ma hewtal o ndar lan similiti mi anda ko mi waɗi gore ma si tawi ko nawnare nden tunni ulle min kadi na mi waɗi ɗum hore ko moyde yani ma piu gitto wala. Ibrahim dan dum wadan tala. Fatim. Wataulu. Kwa. Wataulu. Tafisu safisi ya ofisi naila. Min si Allah jabi mi heɓay solution no gasa mi ronkata mbaringa. Ilando ko sabu mbaringa mi yejjita pasam. Min kadi accu mi ndara si liwkun an kun hewtay no gasa mi ronkata mbaringa. Si Allah ida munyi ɓurtu muññagol. A faami mi yewtay mbaringa no gasa mi ronkatamo o faamaylam hara ko faayere ko saytani gokkuni naati hakkunde mum min mi yewta mi fi Allah tafisu fi Allah tippi mbernde ma ndey nani kankadi mo yiɗuma mi si saytani naati hakkunde yimɓe yiɗodirɓe andata ko ɗum naati Allah taw harayna dille woni hakkunde moɗon fi alani Tahu tu tadi. Fi Allah yang mana? Nan. Jeji. Nyalla ya. Fi Allah tafisu. Nan.